Excise and Narcotics Department le 14 Battalion Assam Rifles strong dun in methamphetamine le heroin tam tak an man. Guwahati High Court Judge Honorable Mr. Justice Nelson Silo Chuan Champhai District Jail atlo. GKP Bethel Pastor Bial Champhai Chuan vo in Somni Pali January Khan District Hospital Champhai Atisen and Pe. CCN clear to te chibai vek ule General Mon Puya kani a chanchin thari lo ngai thang u. Excise and Narcotics Department le 14 Battalion Assam Rifles strong dun in methamphetamine le heroin tam tak an man. Ni somni pathum January sang ni somni poruk chomada som pakat le bin somli panga khan Mizoram Excise and Narcotics Department le 14 Battalion Assam Rifles te tang dun chuan champhai chunha lan road ngur ko na methamphetamine case ni le point pani mum sing ni le san hi an mana ani tu ni ashet dal mangai zwala kum som thum son of thom len le ngur veng tha champhai district ami ni in cha chu man nga la ni bok tin hemini vek tlai da nga le ni somli panga hian ngur kon zote tu ngur ro ta heroin gram jani som nga panga man ani boka heroin man te hi sabon bom som ni chunga thun an ni a heroin nei tu ni ashet Savin Ahmed kum som ni pali son of Ishak Ali Sujal Kandi Nilam Bazar Karimganj district Assam ami ni in cha chu man ngal ani bok heng heroin te hi Savin Ahmed jacket hak laya le ecoven nung ding lam kong khar chung lam lining kara te thuru kan ni heng ri lo phu na ecoven registration number AS 11EC8633 hi man ngal ani heng heroin le methamphetamine man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 NDNPS Act mangin thubuai sem sak an ni a kota suai ngal ani. Guwahati High Court Judge Honorable Mr. Justice Nelson Silo Chuan Champhai District Jail atlo. Vo in Khan Guwahati High Court Judge le Mizoram State Legal Services Authority SLSA Executive Chairman ni bok Honorable Mr. Justice Nelson Silo Chuan Champhai District Jail atlo a jail tang te na wat afang bok ani. Honorable Mr. Justice Nelson Silo Chuan thu soin Champhai District Jail tlo hi atumna are to ti in atlo theita hi lom ati thu asoya tuna wa thar sak mek te po alom pui thu soin jail thok te po ton na jail tu re na som jail ta tan hena judicial process a until ti the sang shilin Legal Services Authority district le state level a oma chung chuan antran pui thereng ani ti asoi thuoi taka turen afuya in siam thatna hun atana mang turen afuya district ho tu ten an hasna asya pui zel ani ti asoi bok SLSA atanga tan puina an pek thei chuan anin hong ti asoi bok he huni Champhai District Jail Superintendent Pulel Mon Puyan akai Shwaya District and Session Judge le Champhai District Legal Services Authority DLSA Chairman ni bok Pulian Sang Zolan he hun khu khonnan thu soin Champhai District din hun le jail din hun asoi Champhai Bosa Pu Mohammed Akib chuan thu asoi boka Champhai District Suram ri ani awangin dan phallo thil tam tak athenga amairo chu police le judiciary lam an che that em awangin atlem tel ti asoi Mizoram SLSA member secretary Puvin Senla Roki machuan lom thu soin hun akharani Champhai District Jail hi November ni somni pakwa sangha zakwa somkwa khan hon ani a tuna hian jail tang mipa za somni pathum le mechia somthum pakhat an oma saski noya natho sang wa thar sakte bang siam te akalmek ani GKP Bethel Pastor Bial Champhai chuan vo in somni pali January Khan District Hospital Champhai atisen an pe Unit pathum atangin member somthum paruk thok chuakin thisen unit somni pani mipa som paruk le mechia parukin thisen hi an pe GKP Bethel Pastor Bial Champhai hian kumsahne somni atangin kumtin thisen hi an pethinani member ka zongjong te chunga Bial GKP chuan lom thu asoya midang ta naman somna kongpoi mo tak thisen pe khi mi mal le unit angpo a wa de turin a member zongjong te somani Kong siam to nor khok veka siam thale turin YMA in Asiatir Central YMA Road Monitoring Committee member da chuan nimin khan du tlang le zanlon in kara BRTF in kong an siam mek an endika mun than kata kong siam to da chu achiat em awangin nor khok le veka siam thale turin an Asiatir du tlang le zanlon in ka kong siam mek hi lungdai VC YMA le pol dang ten ni tin an vila chu ti chung chuan kong siam chu athatok lovin an CRC YMA Road Monitoring Committee hena an thena CYMA chuan BRTF le an hnuaya kong siam tu contractor IO te kawin thataka kong an siam lo chan an zot ani CYMA Road Monitoring Committee chuan kong siam to chu a hmuna an ena a thalo ngai ani ti an finfia mun then kata phe chuan kong chu kutlongin a kho thei ani
กงเสียมเชียดอวังเฮียนนิมินซีงาเรื่องปอลุงชีละทูหุยลาปลีอันคลูติอันตาลังรอบมอนิเตอร์ริงทีมส่วน BRTF เล็กคอนแทคตัวจะรวมมันนะอันเสียมปุยลุงได้หวมชูงากงเสียมตัวส่งจูโนขกเละฟิกาเสียมทะเลตูเรนอันตีอันนี้ดูตุสามชายน่าอันทบโตตูรนี่อันที่กงเสียมชุนซมตูบิทูเมนคอนกรีต BC ทรัคจิบทุ่มจูอดัยโตอวางินมันกลากโตละวะอันไปฟิกังอันกงเสียมโตสาเหซีโคติงอันที่เลฟิกังอันที่บอกกงเอ็นดิกนาเฮียนซีไวเมโรมอนิเตอร์ริงคอมมิตี้อัจฉริยRS ลรินสางเลดรเคตีปะควงเตเตอันกะลาลุงได้ VC ไวเมเลโพดังสวยตูเต็นอันโตโยมันนี่มิเซลนุลาอินโกลด์เมดัลอันโหดสวกเจนบอกเคโรลวานเลทมวนปุยนูปุยชวนไทควันโดอินเอลนามิโซรัมตันโกลด์เมดัลอันโหดสวกsecond federation cup in elna junior under 55 kg ama ai thiam zok anomlo jaipur rajasthana ne in elna nu pui hian age masabera tamil nadu ayo chu 14-2-20 in anhea Amex Nina Apo Hasana Tok Lawin Kerala Lamte Roll 12-0-9-3 in Anhe quarter final in El Nakleng to Rajasthan Lamte Roll Tumba Se Azam Palawa 14-0-9-2 Palklengin semi-final lut final lut tour Zona Po Maharashtra Ayo to 10-5-16-2 in Anhe final hian Haryana ke roll chu 5-3-3-1 in a champion April ni som pani atanga ni som pasari anei tur junior world taekwondo championship a India ayo tur thanna selection ma chon turin atling hal selection a patlang chuan Tashkent Uzbekistan a India ai aw don ni heti lai hian Chamar West Nularam Dinglian chuan senior category bronze medal an hot chuak ve bok Ramahi senior under 53 kg huanga in lanin a match masabera ama chon tu chu disqualify ani awangin round of 16 alu ngal round of 16 la hian Uttar Pradesh ayo chutumin point gap mangin all sam takin quarter final aluta athiam pariat in elna po hian Gujarat ayo chu 13-0-7-2 an in semi final alu sui Rami hian final aero India ayo lawin lan photo UPIO tho Risita Rai tumin 3507 in atloma bronze medal lung oi azir atulta ani Chamar West nulahi Asian Games sane somni paruka inland theidin huna ading zuya bronze medal alak awang hen India IO tur thanna selection amason thayang Federation Cup a hian Mizoram IO in taekwondo Federation Cup a hian Mizoram IO in taekwondo win pali an fe chuak ani Manipura zona thlak me chunga hleilen na thlenga malak na laom lo awangin Paul Pani Prime Minister hena lekha an thon Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR le Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Women Wing te chuan nimin khai Manipura zona thlak me chia pongsual tha le kuttua te thubuaya hunrei tak nuwa po malak na alom lo awang le andik na chanvo chu sakna nia an ngai awangin an thilngia te Prime Minister hena ziakin an thelut Paul Pani lekha in Thailand danin May sahni somni pathum atanga November sahni somni pali in kar khal Manipura zona thak me chepong sual le kuttua tam tak an oma an zinga nuna chan somni pakwa an oma heng mi te thu buai kal je chu hunrei tak nga ani nuwa po pakhat ma man an lani lo wangin an thil phu te chu thelut ni in an ziak lang boka KWOHR le ITLF thil phu te zinga hian thil ti suatu te chuman ngala an chunga dananga ro rel ani theina na malak atela nu chui konga langtlang le hun tiam chung nei turin an puta CBI le achui tu dang po vil uluk an ngai hiala sia in an phut boka helen na tuara ladam tele me chadik na chanvo humhim tuma swal tu te sahim na pek an phut boka Prime Minister hena lekha an thon hi Chairman National Human Rights Commission NHRC New Delhi le Chairperson National Women Commission NCW New Delhi te hena a copy an thon tel bok Electric bill mi pui bumtum anamawangin Power and Electricity Department in Shriati na chua Power and Electricity Department chuan electric bill chung changa mi suwa then katin mi pui bumtumin SMS an thon dar antia atitu te hi Mizoram State pon lam ni in an shia PNE Mizoram chuan Mizoram Power and Electricity Department atanga SMS thon chua chu SMS sender ID ya GOVMIZP veka phone number satli atanga SMS surin lo turani heti anga poisa lo peto anom ani chuan Cybercrime Police Station Treasury Square thu buai zelu theiani anti mi puite film khur turin an cha bok Sahni somni pasari atanga sahni somni pariat atangin school calendar January atanga December ani to don
Voin khan MDSC committee room Mizoram Education Reforms Committee MERC we som pali na chu an thua Education Minister le MERC Chairman Dr. Vanal Thana chuan akai suaya he khuna an thure langsar bel chu sane somni pasari atanga sane somni pare se sona tanga school calendar thar man tu chu ani he thut khoma hen MERC le school education department tang kopin mi puile zirna kai noi pol le afong vuan tu te ne na in ron khomna an no ne pui to sang sang te thirin an soi hova he thut khoma hen MERC le school education department tang kopin mi puile zirna kai noi pol le afong vuan tu te ne na in ron khomna an lo nei pui to sang sang te thirin an soi hova in ron khomna a rotna lut le soi hona soi tu te rotna te chu ngai tu ho ani nuwa hetiang hian thutluk na an siam pakhat na school calendar school kal hun chunga tan January to December calendar ria chu pol khat atanga po som in ka tan man ani anga HSLC exam ero chu apanga ina kalang he academic session thar hi sane somni pasari atanga sane somni paria session atanga man tan tura ruwa manani panhi na school uniform school tinin zalenna nein andu an thlang thayang pathumna school kai tran hun tuna manlai me khi man chun zom ani ang palina hindi zirna chungchang hindi zirna ti mason atan malak na masa zirti tu thoklai ta na training changklung tak bua soi ani anga zila ten pom hiam zop atanga hindi an thiam na theina atan ro man siam ni in akim changchu hunrem chang ma sebera pon chu ani ang he ba kai hen MERC meeting chuan sangni somni paruk atanga sangni somni pasari HSLC le HSSLC board examination result bua top 10 subject to par le division talan thin chu ti top an rela tin English medium school tan ma ni tong home language man ni chu kar khata ni khat siam ni se atia ani chu schoolin anrem cha ni ber an thlang theyang ni jani somni pathum takhat sani somni parukhan dorpui multipurpose hola waime kumpuan rihlo do chungchanga malak dan tura central waime swai tu tele aizol kopui chunga branch waime obte anin ron khom central waime president pu alang hita chuan rihlo do konga branch waime te phekhai ro taka kal atul thu te film khur tak le huai taka kal angai don thu te le rihlo sum dong te po pal an ngai chang chuan pal atul thu te asoi tupui so hong tu central YMA vice president professor lanun thuang chuan rihlo awanga kan thalai tamtak nuna chan ta tele tuna rihloin abo boy mek awangte kan thalai rihlo lati velo te ven himna atan rihlo do hi YMA te chuan kan ti mak mo kan kovata alonita ati he in ron khom na huna hian branch YMA OB kal khom te atangin rot na sang sang ngai thak ania hetiang hian malak ma tur khai khom ani pakhat na rihlo do na atan aizol ko pui chunga branch za som pakhat te zon sang sang so ma in chen ni se pani na zone huam chunga branch te atangin zone catch member tu mi pathum cheu ruat chwa turani pathumna zone chenfel siamfel le zone swai tu ruat chu central YMA swai tu ten ron man an siamang palina zone sang sang malak tan hun chu central YMA in ron man an siamang ti te ani Central Young Line Association CYLA chuan Lai Autonomous District Council LADC ani dan tur anga sarkar apian thoi an phu thu zekin governor hena nimin ni somni pathum takhat sani somni poruk khan an thena January ni somni pali sani somni poruk klai dali thing an ngai chan tu thu an shil thulak na dalong kai post talan danin nimin khan Central YLA Executive Committee chu President F Laro thanga kai suain an chukhoma LADC ya sarkar na apian mailo chungchang an ngai tua Central YLA thunei tu sang thukhom chuan December ni kwa sani somni panga LADC in thanpui reserve shed ani nuwa party mala sarkar na siam thei omlo ma se sarkar na siam thei tura thodun na nei te po sarkar na siam tir an lo chu sia thiam har an ti thu an soi CYLA chuan governor hena LADC omdan chu democracy hlutna tinhiam tu nia an ngai thu te maso na akal thei lo thu te mi pui mi mirin democracy ro puina an hmu dan an hiam pha me thu te le rin na an hla ngam lo pha lo thonom thu te thlenin LADC ya sarkar na mumal takdin ani theinan ma la turin governor chu an ngen an na chu January ni somni pali sang ni somni puruk klai dali thleng an ngai chan tu thu le an be se anga malak na a om lo chuan Republic Day boycott hial po atu mai thei thu governor hi an sia tirani Mizoram Universal Healthcare Scheme chungchanga Medanta Hospital le Mizoram sarkar en rem na hian dam lo te chu poisa chongai lova an dam do in kaltlanga anin enkol thenge tur a chop chho saka Medanta Hospital he ram chung mun sang sang Gurugram Noida Lucknow Patna Indore le Ranchi ate a om ani Medanta dam do in a chairman le managing director Dr. Naresh Teran chuan ma chakbiala mathar anlak na chulom om ati thu soin he hian mi puide tan thil thazok a thlen nge a be sei atia Medanta a chuan dam lo te ulu tak enkol an ni thin ba ka an ham that atu sang sang ngai to sak thin ani ati
Mizoram State Healthcare Society CEO Dr. Lefrian Swaliral te chuan medan ta nena an thok dun tu chu mizo de tan chanchin lom om tak ani atia hemi manghian Mizoram atanga lo phailam kaldu tan asana tam tak achok jang khai ngai abe se ti soin in ko kong apo dam lo te tan kong on samjok asiam sak ngai abe se ti soibok MP Vena chuan Mizoram IAF ten ram an leya thude khailan katum ati MNF chuan min khan aizola an pisa chung in khom an manga thu chei tu Puke Vanal Ven Rajya Sabha MP chuan CP le Lengpui Airport chevel ram Indian Air Force IAF in an leidana thudik khailan ngai atum thu asoi Puke Vanal Ven chuan CP le Lengpui Airport chevel ram man mo takan leya Defence Ministry in Mimalkut atangin ram alei lo ni in asoya Mizoram Sarkar kut atangin IAF in ram alei ani zok India ram bung khata om kan ni awangin Central Sarkar malak na sang railway kong puisial le adanga po malak na om donin state sarkar en NOC ape kanga thin hei thil kal phungani ati party pisa chu do soina mun tur ani loti soin pu ke wana vena chuan ZPM MLA pakhatin CP le leng pui chevel ramle chungchang sarkar en asya pui lewa DC level ati fil ani thu asoi khat hudik ani lo min som panga sani somni panga sarkarin leng puile CP rami te hi arokin award for acquisition achwa vek atia ZPM in midang an pu thiang lo ti asoi JK Business Services involving lawyer hian digital code shang kan kola mobile phone company brand shang kan kol baka iPhone model thar berber po kan kole laptop le desktop computer amantlo machanga amantaw thlining do thlantur kan nei bok powerhouse lama hian electronic device shang baka inverter le battery do thlantur a om electric wiring man ro shang a om baka electric wiring kan ti sak thei bok CCTV le intercom installation po kan ti sak theya Internet sakle cha Airtel Extreme Fiber connection intiklai po in kan ti sak thei boke mobile phone le computer le akai hnote repairing kan ti theya kan bungwa te hi kan shal chwa nuwa after sale service momal tak pek chunjom hi kan thopoi alani ringe JK Business Services empowering life WHO atangin US ai hnuk dok felta US United Nations Specialized Health Agency World Health Organization WHO atangin official in ai hnuk dok felta ti ningani khan official ten an soi US President Donald Trump chuan nikum January tha President Office alwa nuwa kumsom sare prianset anlo tel to na WHO an chwa san tu thu he apuang ane US WHO donor lian ber ni in kumthinin dollar makdoi tel apek pha ka staff po tam tak anom bok Trump kai chwa sarkar chuan agency chu ai siam that ngai na lai te siam that atu siam theilawa puin member ramten andu dan anga kalpuya mani thuanga thil kalpui theilawa apu bok Trump kai chwa sarkar in social na anai dang chu kumsang ka kwa somli priata organization din ani tiratangin chief executive for America mi da anningai lo ti asoi WHO chu US sum thole US Centers for Disease Control and Prevention mi le sate kuta ain hatlian hle chungin shwai tu din muna America mi da anningai lo chu adik big lo anti ani WHO tangin in hnu dok ma se US hian sumpek tur engemazat alanei ve thung kumsani somni pali le sani somni panga atana asumpek ngai hi US dollar makdoi za somthum buthum vel alani thu WHO lam chuan antalang chanchin ta chiati to ma in chanchin lang sa sual ilo ngai thale ang u Excise and Narcotics Department le 14 Battalion Assam Rifles strong dun methamphetamine le heroin tam tak anman Guwahati High Court Judge Honorable Mr. Justice Nelson Sailo Chuan Champhai District Jail atlo GKP Bethel Pastor Bial Champhai Chuan vo in somni pali January khan District Hospital Champhai atisen anpe Khadezong ka chanchin thar kan ngai thak theite ani a chanchin thar kan ngai thak zo tak te kha CCN YouTube channel a enlet thei ani